Aha. Evo da se javimo s terena, haotično stanje, kako ne znam što bi rekao, još nismo doživjeli, pored svih obuka i svega. Izvukli smo jednu ženu danas, to nam je to da rečemo dalo energije, pored svega, pored svih loših uslova koji nemamo, znači ni higijene, nemamo WC-a, nemamo za sad još ni hranu. I voda je pri kraju, grad je znači potpuno uništen, u grad nema ni vode ni struje i ovaj grad jednostavno je nestao, jedan grad je nestao, to je grad preko 200.000 stanovnika. Ova sam oblast je najgušće naseljena, ima preko 1,5 milijuna stanovnika, tako da je užas. Eto, danas smo izvukli tu jednu ženu živu i zdravu posle 4 dana, to nam je nekako svima dalo energiju. Eto, tu kuću je još njeno 3 djece koji su nažalost preminuli. Ne znam što bi vam više rekli.